Ai, o leo mato feloi nei o sunga Craig, me so sunga Ryan o le fale lo mo fatonga. Good morning Craig, good morning nei tayo fo, me so tato au nanga masani tayo solua, malo so fo manuia. Ia, tayo manuia, langi matafi. Ke va ia peke maki ke ini kai au. Nei ai. Nga lua leo mai aso no kele maki ke. Ngai lo tau tai mata pala pala. Pese nga ngori ke ire nga lua leo. Ya, fatal fatu tu mai se tato tunu upa anga fa ngolong tato por klami tia sulu te tasi lenga telea ia o tato pa anga fatau lenga te tato pa anga walk-in au tato pa anga fatau online. Fatal fatu mo follow fatu ia tato por klami ale good morning show ia fenga pa anga 685 radio Malisamu Agriculture Store Company Limited i sona fa poponga ini mea matango fiolo tutupu tono fololo o lomo fatu anga afaisa misi se va anga lo fa funga anga le so mavai. Jadi cawal po kalamedia maleanga iluma. Ele okoe misi leo mai Ryan McGreek. Ele tulenga ia ma vaenga uma foi olo mna mia se tatu tu nu ia le tulanga ile upula valeo fa pitoa fa lawiloa au se pau. Ile fa pe tani au se seo. Seo. Ma ia lo sei. Ele se coupe. Lo sei, se sta mai tai lo sei. Pese sei raro tonga. Raro tonga kamano. Raro tonga. Leila pa lo sei pese sei tu valo. Ye pipea. Ole na fatal batu ia good morning Samoa. Awane misi. Matua fa full screen na ia tatu por kalamin ni tula tayo. Ia ai tuli cha mai vai ngole ama au tala ia se savalinga foi na ale auso mai tu fale ate ni tula tayo good morning Samoa. Ja, tala fa tu Ryan. Mau se vo moduia, o mai ni tayo. Ia fatalo fa tu so fa man malo Yesu Kristo. Ia sa tatu mo le po na po. Ia pe tatu un tanga tu wale ni fa mo. Ia ai fa tai ni tayo tatu tapa usi le lang. Ia le o toi fa pang mai ia lo sunga nua. Ia fa pe fa ima wani. Ia le fa fo ilvi inga le tu fa talo fa sa mo la tu pele good morning. Tayo manuia. Morning. Ole va ya se va tu nei Greek na sa vale vale mai Ryan male. Pa o le tau tatu baila. Va se va tu nei. Ya le o va ko mai. Kira impong gua. Ya, ai wadi si tatu fa la wilo nei taimi ese me vai la au lo sunga quick. Ya o te loe e loa ni mai ngam tau tiolo tupu ton faloloe na la tot. Chasi sale longa mai loe pon nei. O le tatu lua sut paseni ese taimi au tala lu so tau ia vaingan nei. Ia o le tatu lua se furu paseni mo tatu afimori, to sia me tatu afimori. Ia man tatu mo va pa la vure pe ala ki e ka vale ke aru ke honeymoon ma tulanga pin. Ia o tape nga uma tatu mo va ni. E pe ala ke ka penga lo tavale afi. Ele pe mo va sui fa ka siping singi ma so uma tulanga pina. O nei va nga uma ia o se temio no ole ia pe pa i fo ia le faso. I tulanga lo we ia tatu va nga nei wata pena ia company. Ia wa o ma o tanga fa fa tau. Mole anga i luma o lo watina ia ole matango fie foi mana yo ni vaenga ia ele ngatala ile mfaiona fa tawa mo ele vai ia mfaiona fa ngai ne so business ia o lo foi e ngai le utama le taino e mfaiona tu generator of afangota kifa mo ikai se mama ka la flat screen TV lunga ba ia pe ala le ki kongole living room foi ngale le ale villa bedroom ale tamisina le so cafe ia alu vola ikon mamang pe ole ki ku fonga fale ngo pe ngo ola generator ai pa o male aircon lo ia e ai ma se fale ikon mamang anu se aircon pelo la ya ko aircon fa me aircon o va engana ore tem fai au tala ina im fai on lau si le fisu chacho tunu ia nga chacho generator o to tele la tu te lo fuliang na o fale am office ia o ta pena fa lo fa chong ia o ta to change generator ma ta to inverter generator mana pe yo le fa ile punya la va alpa o le me ile hybrid ele pa o kamo ele u ke ele u tele kusalia ma ko nga u ke fi ke u ai o tu langana ia generator o fa te wina change generator ia ma ta to inverter generator fa te wina lua se furu pasini to se melan tau masanino that's why they nga ko ia afa pela to generator na we ia mo se tau fa te e lua fi ia e te to se mai la ia le lu super pasini lua fi ona mawalo le on tau te fa te wina ke le se fi em fa ona se fi fa ka we ia va nga ngai pe ka ko
extension, multi-plug, o vaenga uma e whaongaina ia mo tatou a generator. Ole ali size start generator la ye. E tatou 2.5, 3.5, all 4, 6.5. Ia, keita poli, ia ole malolosi na o tatou a... Se uma. Se uma tatou a malolosi o tatou a fimori. Au whamamla manga o le vaenga. Afa peo 2.5 tatou au maia 2.5 whaingofi. Ia. Afe le malosi le kipo ki am le wila. Afe le malosi le kip amine audi. Audi, ia. Ia mare 5 se laudo. Ngai mau e lo le lua afe 5 se lau. Ngal pauanga mea lua, ia. Yes, na le pau lava na oloa e mawhai o na alu generator. E overload o. Olo o ia tatou safety e mau tatou a generator. Oko miki ia fiki. Pe a overload. Ia tūlanga na. Ia e saunga le mua whelo mohota e te le popole se vaenga se tas. Ia ua o masini. Ia mo koi kiki a o me kako masini ngā lau whamai. Piki kaukala ho ia. E o ia kemi. Kaukala sisu e mak Greg from Mully. Ia la su e a. E me koi ua la o me koi ka masini ngā. Sisu e mak pofela e la while uso. Oko singi mi o i ka. Me mau. Me mau. Ia ole nā whasoa. Ia o tūlanga fo ila. Ia le baba lua i o tatou lua supercento se matau masani tatou masini nei. Ia male vaila au. Ua e se saul tatou vaila au. E pei lava o na lausi de fia. E tatou whalolo tono tatou tunu. O le vaila au olo tū mati lai. I le tasi aso, fitu aso o vaila au mō la au. Ia ma vaila au. Mō manu ia ma tatou atina e olof manu. Tele lava matutu e saplai. I tono le whalolo fatuanga. Ma o loo whaaluina la tau pa u. I tono le whalolo temine i le tua chemical lava ia. Ma lo waftai lau sunga, Ryan. Nisi maenga te via wapopo ai lewa. Sau noa ia, le whionga le lipuna nei tai au. Ia waftai mula noa, ia tu tau lawal poka la meri vai aso sama vai. Le fia whamanatu malu si o tatou tunu. Ia tūlanga fo i o le pa u o tatou vai la aulo. Ia o te fia tō lau o wina pia. O no tūlanga lea ia maua ma whaafonga mau mai si o tatou tunu. Ia mesi fo i tapo inga maua na i o tatou mātua. Ina ia loa masila fia le tau vai la aulo. Ia ina ia awane i se fisiri fo i ledi. A whaapia loa e sauni mai e te sau e whaatalo vai la au. E le toi se fisiri ia te oe pe o lai kong kāpo lai a. A lau e maua mai ia nei whasala launga fo ia i rungo ni tatou ala leo. Ia o le lau tom whai e tō lau lau natu. Ni tai au. O le tatou Sting 5 liter. Lea sa whaatau ina i se lau di masfuru. Lau alu du se lau fast food teimni. Se lau fast food tā la 5 liter. Kama whang pau. Kama pau, kama 5 liter. O le kasi lika o le kamanga le Stinga. Le sa whaalu ina le fast food 5 tā la. E upa u le toru ono tā la. O le mānei o nei pau. E hanga wa isa vai. E anga waa ia vai tele. E anga waa fo ia tatou la laifunga lei. E o tatou whanga pē. Sa whaatau ina le lua se lau tāla. Lau whaalu ina se lau fitus food. Ma nei o loa o to e sea mai tau lea. A whaapea lau to e sea mai lau nginga kōru suka ala me lau sefi. Lau sei fo ilele. E anga lau to suta langa e whakau sau mea ai. E whakau sau whaidi ngai whiwhalo lo whatoanga. O sau whatu la au. O ni au silings. E o tatou tasi aso lea sa whaatau ina i le 5 futala. Ia lau pa uri fast futala te minute. O le sa tu na ilava ia muni ao ia ma to fa loto le fiona polisili ia ma lau finga bengo ia ni pa u ni fa pto mo le mamalo su tato tunu ia leo fa alo tato vai la temine i pa u ia to tele lava pa u ia wo mo fa lo fa tanga temine ia le ngata i fa alo ina lo su pasene discount ia i lunga o lo ia a tele fo isa o lo pe si ia tu le average fa tu langa ina ia fa fa tau sanga lau 10% o te poli pe ale lava lau se ling ia fa yon fa lau tau sanga on tu dei manager so fa lo tai tasi o la tu ia avele le mafa o tono le fianga polisili ia lau tau sanga ia be fa ile never no ia fa mana tu ile tatu pe mitsa ona le o pa u tatu vai la ona ia fa pe ile o bole ia se pe mika fa ia le sia nganga kursu ka la le fo sia me le se lau pe mika ai lau pe mitsa tasi lava le so fa pala i tai official quarantine lo futa la ma uma information o le nga o le tatu pe mitsa le e ma fai ona tala ina lau tupi e ma fai ona exercise au ona ngal malo ona o le tulanga fo ile e kusa le mala iti aptavali o lo wingo o lo sfanga o me uma lava information e fa tau te e fa on tu ina me le vai ngal quarantine ia le fa manato fo isi tatu watu nu fa tau so vai la au so la so vai la au fo lo fa tonga ia mana tu fa tau lepo fa tau le lepo tu vai la au ia ma esi la fia au te ma te fisi le lau finga venga em fa ia na ma wata mai time fa le 5 minuti em fa ia na fisi le lau finga venga ia ila tu ia fa ma manga atili ia te oe tanga te fa tau ia mo nisi ma anga em fa ia na fa ngai na vai la
Alo waftai. Ona i tātou sili mai le sunga ya mata Utah Penher Asiata. Olo silingia le tātou ofisa. Pāpea mai whaamole mole. Pe aisia wale toi au mai ai whiriwhiri o le liafi fo i leo le eko. Lea sa na le ofisa o whatoanga. Sorry, lea na sa na le whale o lo whatoanga na lato o maia. Koik, la se mafuanga mamole mole ua le e tali whai tau sili le sunga ya mata Utah ni tai au. Mana ele vesidi vatu manatu. Ia e peona mau mai tele por kalame. O masini malato pat. Al fili la le eko na whafisiringia. Ia ua iai ia tūlanga na tau whale tonu ia tātou vaa. Mole au mainga o tātou oloni. O lea la sa tua ia au mainga o kako okanga. Ia e peila o pili o ka uminga sa vaa ile au mainga o kako ili afi eko. I replace mai loa ele solo. Mane pio taf. E iaila ia whiriwhiri e kau i le male lapa. Ia e maua ia vaenga i pia whapeke sua kui le whalolofa toanga. Malau i afi. Au tūlanga sa ia le sioki e le te mina. Ia ona o le tūlanga i tātou waala oroa. Lea sa tau wha le tonu lai titi. Lea sa kaula vea koe maraka kopusa mua. Ia o le ala sa ia le vaenga na apa ia le pūlenga. Au mai le si vaenga. E whai ele replacement. O le tātou loa le mana o mia. Instead la o le whaatari umi. I le tātou whiriwhiri po pātou tātou eko. Lewa i le tātou pio taf. E ma tātou solo. E ka vainga i a tātou vainga ni tātou whiriwhiri. O inga la whai au kala kumalaka i ria fi eko. Io ia autou. Ia ai sui mai lole autou na i whiriwhiri o vainga ia. E ma whai ona e la tu malau whiriwhiri. E le mawhaiona tau mate fo ile ia le whainga o tātou au nanga. E le poto masan, e le poto aunga. E le mwhainanga ko whakaangofi manuwa vaenga ni e lua. Ina ni mea ane ua matua vātua le poto masan. Ai ma ai le matua lau peni. Ai matua vātua le poto aunga. Ia lana o le vaenga. E le mawhaiona whina wa ia tūlanga lo ia le tō mai malanga vaa le whaiwhatoanga lava ia ma le whaiatina e i lana masini ma lana o loa. E le whina wa ia vaenga ia a o se whaopoponga o vaenga uma mo le whaonga ino le o loa. Ia mātou te whiawhia e o whainatu. Ia le soson. Ia mo le whaonga ino vaenga ni. O le whau au tātou danga fwoi le koe ka whaataulata o loa a whaale tono te te loatu le te fixi au tau. O loa ia mai au tau. Yes, o temi nei o loa lua tolu vai aso talu ona tala tātou repairs ma le vaenga servicing o tātou machine. Ia e peona tāu e telo tātou por kalami tātou machine. E mana malama le whalolo whatoanga i lana o loa. E loa lava fo i e mātou. Ia le mai o mātou o loa ma mātou machine. Ia o tūlanga na, i la vea lalo le vaenga le warranty. I le tūlanga tau faulty o le machine. E le mawhai ona la vea ia lau machine i lalo le warranty. Pe awha pia na whaaleanga ina e lau sunga ia po o ele ona. Lau machine o le warranty. Ina ua leanga lava le machine ia. Po watu po se whaale tonu le machine. Po walu stock. Ai awha pia nga misa o luanga po sungi kai au ele malama alu aku se suinga le pingsinga mua vau. Mu. Ia wha mole. Ia ore mua o ele se mua le whalova. Ia pa koe nga mewe pa uu janu iau e whaale konga e. Pol pa uu e whaale kong. Ai le whaale kong no machine. Ia tūlanga na anu. Ia e mātou te malama le vaenga nei. I le tūlanga whaile wina machine ai fa mchalai na tu ia vaenga tau warranty e mai o uma vaenga ni ina ia awane ia sing ngulu alu male manino alu mal tutoa ia malama o tanga te fai tau ma to no fo mal to tulanga o fina tu mo service ma lo va tai o te lo le basa ni tatu ta no ita am to tau i vaenga ia ho ile le swinga le ile toi fuanga le tatu tau matao o loa ia male tau matao soi fuanga ma o te lofo o le fo tatou muli mo wina to tele o tangata o tatou o tono o le o toi fo i lava i le fai whaatoanga fai la ti nai ia o isi la ti nai ho ile le pe tele na fie to tele o e fai mele la tou mau mele fala au aina e mele la tou mau a to tone ile ka matoli ia po le kukama e fa alua na ave le kama ko vai aso o le aere a vese kaukalo tulo ia wa mantua e fitu a ono masina kaukalo le umi o le talo ia a ba pe tolu fa masina o kamako o isi tatu fa la wilo anga i tatu fa la au aina nei taimi e le fa tawanga vale tulanga ia awa o le tau rei fonga le wai ia o le tali le muso tatu tunu ia ele o feme mea e fe matu tapenanga o lo matu tu malitoa
ia matalia so tatou tunu i tūlanga umolo mna miel sosoan ina ne i alu ia vasanga le ulanga le wai ai tupuni pe fel tau tsoifuang wai tua ia ai ma tau te ofo ai mai mausina ele o lo fonu e fa solo ile va pe fa ta tia ia sila pisi fo ile ang fa ngar ka mai fa si pisi nga patula aula ia fa le ile me fa ngal wenga mo le tau sia Iona e talia le tulanga le best harvest pole selenga manuia al tulanga familinga ola e fatino ina fa pito ti miuma ia ai sila vola tatou fatula au le fatau ina pe pale tala fa peng fiki au enu e ke peng fiki pe pala au e ko peng fiki le palapana awar palapana ola i kongul fa le ile le fatau me tatou okay kusala e saud fakula au ia saud tang palapala o le palapala tutonu sau mal falle ele ko sau mal pe pauliudinga tulanga la benefit em fenga la ku si la ula au ave le fanu le wato faina mole fenga lo wati na e fala wen ai se fela pe pale ko fa ko ile se fa meeting ile na ole tala la fa tawina le temini ta si tala e fa tau fa luina fa toluina fa faina ile sau lo wati na mal se silinga manu te mawel tulanga ni malo rai ne si va te fesa noi tato wa ngai fa tula au ma ia faafetai mo leva noa ia mesi lilo tatou afea le tulaga i faatulaau ia faafetai fo le tatou faiga malo le ua faamatuu mai le 2 miliona talafatao tupelu afeluaona o lo fitu ia lē fautuaina le mamalo sio tatou atunuu aua e te nofonofoaʻi le fali a faapea lou o lo tatou o loo faia le faiva foʻi lele o le tautua ia ma le tuʻi mai le mulepapaga ia tatou aiga ia o mai tatou faigaluega e mafai ona o tatou tagata ia o tatou aiga e mafai ona o latou le fonofaavae 2 miliona talali tumalonu a e fika kuai e ova marka iongo afe ka la ka le ainga ko ka ia lo no nga e tu langa fo ile le po ke le ala wakinga e mau ia le fa to ina sin malo se to tunu ia na to fon fa pi la versa nga lu so ya kwek o te no fo mfa na elu fon fa vai im fa fa na alu matu fa lo ia mau la pa u ya fa so ia e fa manatu fo ile malo se to tunu ile ngata I fatula a ile ngata I vaila a ele ngata I karen tools ele ngata I livestock le tapenanga fa lof to ai au fi ai fo I mafainga faiva o ila to fo yo lo faiva le fa le au nanga o le a si le ngata I fale ia ma le talafa tai o ma o nga sa mi so tato tunu yo lo mo tato me fangota tato fangota lo tato nu mai yo tato matau o sa upinga sa tili fangota o sa campus po sta pasa ma so la va nga variety o me tau fishing Ia lo maua lava matoe le sapalai le falolo lo mo fatoang. Mana ia ole si vaenga le tatou te moli mauinga nei te mil swing o le tau. Pa se lava nei ia nei fai fatoanga me so fai la fumanu la stulanga I tatou tapenanga I nei te mile afia yo nei e me se vai me to. Ai va que nga afia swing o le tau. Nei tatou vai la au foi lele ono Pape na no so so ni la fai fato anga la to wia quick. O le fa tupu mana tu yo fesiri no ni tai au. Ya. Se kali pela usiri. Ia o tu langa na pena ta wala mtanga ta pot kala me anu. Ia. O matu ta pena. Ile vai la au la ye. E nga mole fa mati ne por nga wina le vau. E nga mola au. To ia nga foi mo manu. Ia. E ta to vai la au la ye ma fa yona fa foi ne la au. E ta to vai la au. E fiso soani mo le tini o le anufi I to tono le tino o le mamoe po le povi I al fatino ina o nei au nanga e le ma fai ona watu loa fatino loa e fai dous ai e fua le mamafo le povi so am fai longa dous e winga fa mtalanga e le fa pe wakuro ka ko ngi kasilo ko wakuro fa pe ia nua o lau manu le ma le la fanga vai la le e fa tali le vaenga lo ile au nanga mole a fuaina le mafo le man yo na fa tino ina le fainga tatu tos mo la man yo tulanga umana em fai ona maua ia mal manga titi ia oni si tulanga mole puipuinga ia male malu la atina e tatu pota ftot ono futu male valu futu o lo fa tawina le falo lo mo fatuanga ia tatu farming steel bosna ia nga e alu tatu pa povi Papua, Pamamoi, Pamoa ele la vei pai anua fa mon mole ele alu tatu pona. O tulanga na. Ka wele I paia. A pasa ai se vai. Na ai vai marcau. Lai mo ka ko mori wila. Lai mo ka ko mori wila. Fa ko ka ko mori wila la ele mfe sioki.
Okay. Angai tala angal sa wul chacho mori wila. Le ma fayona inga ve o e mari ai la dole am. Ke le nga fore al body. Ke le nga fore mori. E le ma fayona inga ve o e mari ai la dole am. Pe a o te me ke ki e kama. Ke ai ko i makore u me ke masa. Ne tu langa na cha pinanga ina ne me ane o chacho wa fa chawa ngale au faiva. De ai e matu am chau tia fa mai malang va ai la fo ia vaenga ia mole a tau sia ino na chacho ainga ia o vaenga na o macho va ai fo ile machu chilo ia sa ili se sau fa lo fa choanga ia mo na chacho changa cha ile chau so fuanga le la pingia ka ko ai mako aku le makua hopo mai oko e ka kale text mai tato po kalameli quick pe o va kia kai mo sola ole makua ma ngai o lau sei ni kai au ole we mo ke filoa po le ale la au po se la au nga me lo fiso fa lo fa toanga po se la au mai le o festo nga la o se ai na tau mai lo sei ia po se fu la una to se to lua wale ve mai se so ya ku resa man ia o le sei mai le fa lo fa toanga hats off tai mole tulanga sei e paula vana tulanga ya o ele li mala via le ai o tulanga le o le Celine Dion so le fera mo kamanga alo loa mo fa toanga la mo we le la nga lo la ko fm famolo mo le femo saka Celine Dion yang ola kula ia va ku Celine Dion ma oi man ia so le fa tai se me ana la vea me wala e la mai ai mo foi tu inga sei foi le o pe ona i tama i fa ilo na la au le mo fa lo fa toanga au va enga foi la mo lo la usius ai si sila mai tau so o ie lo ele a lo fa tu no lo tato Pau City e fa yo tato la fonga fia au le ma tala funga la so ni o lo al fa lo mo fa toanga e fa mana tato sili la sunga great la sunga Ryan tato minute muli o tato pokalame o lo sili meleu so ya Alex Filipe fia tau o kiri fangoka fa muli tiri fangota ia faftai mo fafsili ia ngal fsili mamala mai ia em fayona e mawala o telenga ia la tanga tau fa ata ia le tau tiri fangota le tasi mal afale mata e tolu se laudi masfut okay tatu la tai tas ia em fayona mawa sau pa u ia po sau fa mama avenga ia pa su tu matu falolo ia mata sanga ina sau pa u sungai manager tai tas mana ia o le sili sunga ia vai lua tau no ulau sunga great fa mole fa i tato pokalame no tato taimi o le a pe mo se vai la au e tape ile la au foi o le fa pasi tulo o le la au no fa pasi ku se le mala au le maki kamalingi o la au ke kile la au e tupu mafala ma ola va pena o lo e tato fitu aso okay fitu aso ma lo silo le round up yo lo fa tau inen fa lo fa pule la va oi wa oi si e ko mix ia le fitu aso matasi aso ona fanga ilo le ia wai peila vol va ngana lo mtau tia sa o tato fitu aso e ma fai ei ona tape ia la au la mafala i tono fa nu ia ma va ngolo ua mana mia ia le fa mucho lo le olo to ngala au va pena ia o pasilo si de uso fa ka uso round up kamala va ku vadi va ku vadi ia o fa nganga e de fa pe va kulo spray ilo pe sui nga va kuasa asa asinking apa se tulo i fo masinga pudu ka fasi vo ile pe fisiti no la na vali ilo dia tulanga na ia ono fitu aso e va ia lo ia fo ninga va ia le pela mai o le la io na to uru le ona ilo dia e pesta fa lo mo fa tanga lo ia na tato taimi so great fa manatu masani taimi tala a fol fitu la fol family so full Australia a fol fitu la fol tasila sto na i o la society talo Ryan McGregor ina ia ola manuia la watina lunga upenga tfai langi o le Samoa market ia male mai samoa.co se tato usina man kau ia mo tato online shopping awane ngalo o le lo em faina fa tawina walk-in em faina fa tawina online ilunga tato online shopping ia ai mo timnei ia fa ia so ma fa tawa ia e fai ma fonga le pusilia le pulenga ma le malu le finga lenga lau fonga fifia fa lo mo fa toanga fa manuia toi la singa uma le utama tai ia te i tato umlava i so tato tunu pele le ngate le lo sunga tu like foi foi tama langi le mautele wa tato ina so tato tunu to fa se fu Samoa